Kaziranga National Park Extension Protest Committee lapen Rongmong Area Committee atumpen perang ke amai ke papon. Congress a party atumpen workers meet a program kang nipon. Kardom pini ni di alkenis Karbi Anglong than pon di bang puthari sabinang tuan non betang ton penari ponitha. Malong nang kele dun nang Sa kele ke tok biarong asar kali tang dilim som tok biti rong rup chari ponlo. Bon talang likedam tang ati tuatang ke bitkoksi. Sangtet kachen dam kedam jui pena joksi. Terepo ache kloni pai thong ke bar ni analo por pai kreni pen ke. Akorte adagwam sar komolson tok bia phansi. Apo sar the tok bia mena sopo apan puhar bak ponsi. Pini pen ke rong asar lo pupang dak ponlo. Rong asar akimi apan apo sar the tok bi pensia mena sopo apan puhar bak ponlo. Lapen arna meherjumi ke dojia apan Kristiana dharma tumta arna meherjumi hang pilo. Lapen hongharia tumpen ta mena arna meherjumi hang piponlo. Sar kimi komolson tok bipen kacethan pon ke rong marjango. Don pharu isre trokke praplia don do lapen daga rong ke pharusir ke bamuluk ando. Lapen dhorom ke honghari do Christian do. Lasi niliarta kom heklang lapen unan pen kacelang pon ke pangbar pon ja pansi bori pon popusi. Sar kimi komolson tok bipen nang pachini pon. Lapen kacetong anpen anesan chulin rapsi sar kache soyamai mesen men pajut pon chukya lapen Philip tisoloti ki minus Karbi Anglong alang le pan tame maplai puhoi pa pen karcho yi phansi kachini glo la pen ke asar komerson tompi ini pen ke sorong ana lipin japon jap mesen odatul apen parta mesen chitte kelong jap ha nang na pen pars tame kaching dam la an kom hoi lang bos tame lili kisar nili poba kisar pena jok puthot nili phan ar puno bipono nasi rong dak me kara tum han an tame nili tame kithek dam an ke nili nang japon po na pen kithek thi an ke dak arong ame kar dum tame nili phan bang isuk hangason along ason Katiudia son, pinit hen piruya son, apana son naki or naki chamdun po ason nakaksi nang or dun po nang chamdun po, kusini rong sor pas tame chuniri po no, nasi nili unan pe tame nang tumpeng, klem rapet dam rapet ji, lapenan pars tame kisung kiboy lapen, kidup kisung an tame jarsi rapena, lapen cicak rapena kusi nilihin pen tame mata po no. Lapen nang itum sistem la sonsi nang matha dun po pusi nilihin pen tunuri parping la laan nili laming je pensi unto ni koklo kardom bi achoy pensi pini alang ni phan sa thek tok bi arong asar alang ni phan si ke soy lo richard de tha ke deng ang the ka du ta alang le pan tame maplai puhoi pa pen karcho yi phansi kachini glo la pen ke alang le tame ki thori phansi tuning rilo la pen dotulang gangbra made basa pi asong ben mana joro la lapen rong asar alang litung ti piji do lapen do tulang ma ili tu ma korte sar terang sango alang lita kachisik do lasi ke doa na tu lang litum jong silong Lakain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo Chukiala Higher Secondary School along SSLC atlang ke tok mesen men pajut pon Secondary Education Board of Assam mati tiek pen seba pen ke padopon ke pasat lang lakain ko rapo nilip MC constituency ke parlo Chukiala Higher Secondary School along sat lang ke tok mesen men pajut pon
pinpor pon me nile baha waralong ke SSL sia sarlang ke to kadim ke lailong nat labangso sarlang ke to kadim la ke kedam tang sori ni rakrepia ningkan pen sinang chenglo labangso sarlang ke to kadim along kadu kawel long ner ke palo charle hemton atum chingrum se toglo lage Panjan High School, Mere Beti High School, Chokiala Higher Secondary School, Ejumson English School, Grace English High School, Dokora High School, Arlong Rupat High School, Lapen, Presbyterian English School atum henlo. Labang sa lang keto kadi malong kadu kawe bang pharo keto ma trok sikebra keto malo charli asomar ando. Bonta lang ketok don ke bang pharo keto mra phokebra keto man se tok don chot puta. SSLC Exam Center in charge Dr. Ranjit Rohang penang pachini pon. Labangso lang keto kadi malong ha kecheng pen nonan stame thanga ka siksak avelang lapen aning kanwang stame aka cheprek nang do bom lapen. Akimia tawar andat si dam bom puse alang lipen pachini pon thu. Chokyala pen Philip Disoloti Kimi News Karbi Anglong. Konondak Chokiala HSLC Central Long Central in Church Mate Officer in Church Sertangte labangso Central long koan mane school hum koan doiglo ladak exam ketok non so Chokiala HSLC Central andar bangke long der cap school do ate it feeder school kono keteng si bangke Panjan High School akan kirang pro Merah Beti High School Lapan aku bang tu dak Chokiala High School, aku bang tu Assumption English School, lapan aku bang tu lo ladak Grace English School, lapan ke Dokora English School, boleh mati Arlong Rupat High School, lapan ke Presbyterian Mission School. Lah, tumsil cap a school, asomar tumsil ladak wang kan, exam satlang dak. Asante pening la satlang ketok atum students bang koan apai doji pening non ketok bong. Total bang ke 373 yang bong 199 bang ke male swallow tum lo shopping so tum lo lakan ke aku 174 lah bang ke female lo mana swallow tum bang mana shopping so tum bang I chat ong chat tum bang 179 lakan ke aku lah swallow tum bang ke 174 Jadi nona kami tak bomong pela hong yang amen kan tengah bomong pela kopi lagi dun di caption apa sana tuh. Caption bank koi. Cuma tu kali sih bang pin bang wedat mana 373 pen ke bank koi yang si absented pada 353 mana 353 student bank ke non appeared loh tapi pini kijutsi exam loh pini bank ke geography nanti lagi bang dia ada student itu nak kalau ada school pun sih bang lah bang ini last exam judges ini kembali ji kita lah long top school kan ada long west school kan ada dah juga lah high school kan ada kan ke lah Dokora kan ada nanti lah dah lah metro kita kopi ini kan dia sekitar masalah kalau kan pining lagi kan nanti lah kita tentang metro center itulah percentage setting dan pining anang bang yang di mata ada mata yang pasti pining ni mucha jima lah pasal improvement do jima improvement do ye sanse chat long lapan ke dam tang ans tame improvement dam bang bang bom lo apang ke mana pass percentage tame kom hek tame la nilai tu da SMDC president secretary SMDC members lapan ke rong kado we na charap dan pen apang pele pang bar dam tenon bang ke paksi ong mana phana bang hadi ke pass percentage bang ke sentence them long lo kana tum kado we tum ka chini holo social media long tame ni li tame kan bang tame post one of people no pasti pening le thot tame ansu se kimei phansini khin pen tame ning ke kedo ini tum sekolah secondary school meeting committee chairman itu yang tu dia pantai ini sumcik center long ke bang ni tu itu pajero asli tu meladak ni de bang kang along ke dalam sumcik center isiga asi ado kaberat kacito kithe giding le barat atau kacito pada ini sumcik center along lo asi sumcik center kita 15 March 2022 lapan pini 31st March 2022 pini kejutsi exam laso jamang bong sitami lada hang kaciksak kacar hu abe ing samjim pensi laso mucik exam jurpon asinon ke bangjan to kado kabe pan sitami laso mucik sentara pa akhir jumena tupen
misen me aten padower ji pansi adu vera panta di tum hin chunu asi pinangan alam ke mosa ni dia lo nasi hin ke kelasi Tell us about your name. My name is Ritika Mandal. I'm studying in school. My name is Josephine. I'm from class 8. So how was your exam? It was nice, not bad. Okay. According to your expectation, how much marks will you get today? Suppose today is your geography. Yeah. How many marks did you I expect you expect? Then how is your exam overall from the starting to till today? How is your exam? starting first exam was nice, but Yeah. middle it was Yeah. difficult. What subject is that? Math, science, social. Maths and social. Difficult subject. Why is you feel difficult maths? Oh, for I am very nice. I am good in math, but I was nervous. you? Why? What is the reason for that? I don't know, but I got nervous. Really? And then you, Jasmine? Paper was easy, but if we look the paper, no, Yeah. something is going out of mind. Out of mind. Yeah. And then, according to your expectation, how many marks will you get from? How many percentage will you get? I think 60% up. 60%. 60% above you will get. And then you? Both 60% up. Okay. Then Above all the subject, which subject is the easiest one? Easy one is English. English. Okay. Okay. Chalo. Lakha Kre Silang Fair MEC Constituency Wolong Komaji Karbi Club along Congress of Party Tumpen Kangda Mai Kang Nipon Labangso Mai Long Mai Pu Sarso Tisohin Mensi Mai Chipam Pu Ponlo Labangso Workers Meet a program Kedeng Pon Lake Non Kawangji Council along Bang Pukang Wai Mate MEC Kiliga Porhood Kosonsi Congress Asong Autumpen ke claim kedam nangjima lapen Kosonsi Langfair Constituency along Congress of Party Atum Kachapai Ponjima Alai Mahui Chingki Chetan Pon Lapen ningkan po MEC BJP Sarkar Council along Chari Pon Eda Pianta Non Ponta Langfair Constituency Hawar ke Papitun Hopsi Dolang Lapen non kikibom MEC Ramsing Timungstame Saimo ke claim pon pameme lapen percentage can si Ale Pathe Rong Titi Lapen Rukosen College Playground 50 lakh emon dolo Labangso 50 lakh emon angbong pen 2 lakh atangkanta sai claim pon pela Lapen completion certificates tame kahang bori pusi ex minister sumrohang hin pening jepon Lapen non kawangji council along bangpu kangwai mate MEC Kiliga Porhood Langfair constituency hawar along pen congress asong si chepahai wekji pusi congress asong claim bangpu atum pen ningje pon rinti Labangso workers mira program along congress a party atum koson si ke claim kedam nangjima lapen koson si non kawangji MEC Kilig hot ke mesenjima puala mai hui labangso amailong chethan chimom pon rinti Labangso amailong manpeng alipen ex minister sumronghang Rongbong Terang Langsom EP Development Block President Longking T Dr. Mongwe Rongpi Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Roton Inti Daniel Inti Sarso Tiso Lapen Congress Asong Long Klembang Bibang Potum Doan Lapen APYCC Tin President Secretary Tumchetong Dunsi Labang Sabay Mesen Pen Pachun Ponong Pamelo News Report Loti Kimi News Karbi Anglong Dahil itu organization apa may looking by the uson si kiklan kita nanti tema ayo elam si kiki tema none prangjong on hetlo Karbi Anglong atau mas council election kita kasi halas voting benefit Congress apart preparation sayang din speaking po. Tantang akam ken job ay hanci mo po na. Si Cherok to kami Laben sir lang pherlong ban ke non mat ke ini kisik pon ke kumat abang pusi ki thur dunji la sanang ring dul masa. Lagi non ini tuh met application han mom lo. Mama pikir ke han. Sige tantang 26 ani sige juga dan dong si extension pinang lang kudu tangke special ani sige ni back extension ko tano na mabang extension ko patay silo extension ko si election yung si det kailan ko hal kaman yung si
side sensor ini sensor Besar lah nang itu spong pen lah kongres pen non nampai election long long kan ke hai panan itu ini. Majority ke long nangi puson sini lihat long mata. Anta lihat organization apa? Jisu atau rado jelas kan tu panggilan sih tu pom lima tahun majority ke long. Sir lapen nang limu pen mai long ipula 19 LC ang bong ban ke lang pher si pa phidun hublo pu kunat koson men si pa phidun hublo. Lang pher pa phidun hub mane organizationally organization lang sih. Sila organization apa dang lo widget. Kalau salah BJP alam bang non ruling alam bang sinang limu pen gipu mai long has. 19 LC di pulong ban ke lang pher hawar long lang pher constituency long week o ku ting thur dun de pu so lam bang has. Ale ini lagi. Siba mangke organization week o. Auragat MLA constituency lapen kajan MLA constituency ba mangke organization ni apangcha advance. La organization congress organization alam ba. ULA constituency ba week. Asolam sini pu. Coba Apa jujur pasti competition certificate atau. Lapen na puson Principal ang may tama sini cetan lagi. lapen na puson akaprek dulang masar ang perlong. Tarlip dam lo berdua Kayak presiden. Non la PMA white town committee lang sa ward commissioner town committee municipal board. Ano ba kaya nang tas pa na ini busen sentence. Hem aputat. Ito na hem ako ta PMA white scheme. Tangkapan si palar lo. Kuliah skill lo. Development akan decline art film. 50 lakhs. Sambung dong member. Alah so kam lagi kita korore buat hakor pulpul patangkat road. Sesar ini ahok pede kumat si klaim lo amen ke sarbong rong par. Dak involvement ke tutun ke kan sengke mo MSC. Lapen hola 6% pu. Adema la 6% po ba markela ke romo so tun sing ke cetan. Romo so na cetan. Loba kam. Na 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 1 lakh. Lasan ki lang ka 6%. Lang peremisi kam sindu. Langga MSC and his group. Dingga location college no. Reala location college ba magtangka prudent. Ini berita ke langsung yang tonton iglo, lai bom tami, LK News Karbi Anglong.